Kagabi. So ayun guys, inak main makigapasan. Bakit kita yung dagigaya gapas ni? Bakit kita yung dagitig gapas ni kudak? Kita yung makigapasan na po, makigapas tayo. Napanakin ni Lolo. Let's go! Pumutundak guys. Kita yung kinagaya yung Lolo. Oh, kita nyo dagit pagpagal. Oh, nagbamet guys. Shout out po amin dagit gapas pata. Gapas apo. Kasiti gapas apo. May karna po taggapas tayo. So, kasiti biyag timan nalon. Noong naggagat. Awan ka na yun. Nagpunta yung tiggapas. Nalawa pa yung ati magapas apo. Pinamuni apo ti pinagapas na. Naglupa ko lang. Kapagabi na apo nga gapas. Oh, and guys, kasi lang iti pinagrigat iti agapas guys. Oh, diba guys? Ano iti pinagrigat no? Agsagot-sagte. O, awan ko na kayo. Diba guys, naggagat na si nagdarak ko lang guys. Oh, nagrigat guys ni itibunag. Kita nyo guys ni nagrigat ni naglingit na pain ni guys. Nagpudot pa ni guys ni kakaasik kami guys. Oh, nagbara. Oh, nagbara, nagrigat ni pinagbiag. Guray ka man, aginanak man tayo lang. Ituloy ko man eh. Naksetas. Ikudot guys. Awan. Ano ka mating gapas? Awan. Ang kayo mga asawa pa ilang kut na rigat ti bagas. Nangina ti bagas. Nangina ti bagas. Nga agtaltalon kayo pa ilang. Nakain to mga rem. Hay, nakagninong anak po.